잔잔한 울림이었지. 사람 비참하게 만들지 말고 그냥 달았죠. 넌 그걸 알까? 때로는 실바람같이 구질구질해. 문득 떠올라 미소 짓는 옛 추억같이. Nonton Korea adalah jalan ninjaku. Seandainya aku punya pacar orang Korea, 저기요? 저기요? 혹시 연구실이 어디 있는 줄 아세요? 예쁘다. 아니, 연구실이요. 예쁘다. 지켜주고 싶은 단 한 사람. lab FK-nya gimana ya? Oh, lab FK. Lab FK-nya di lantai 1. Tak temanin ya, tak antar. Oke. Oke, kita akan mulai izin siap. Kita akan mempraktekkan apa yang Dokter Yohan tadi infokan. Ya, kita mulai belajar dari manekin ini gimana jika suatu saat ada yang mengalami ini kita udah siap. Wah, go! 3, 4, aduh, 5, kekenjangan 6, 7, 8, 9, 10. Kuat.